Mawphor Higher Secondary School. Kum kajing snok tilang bat kari barok kawai Jingrakhe ka Republic Day ka bahnya pusan Jongkari India ki bor penyak district Jongkari Ri-Bhoi district hanin kasngi kila shimbenta Jingrakhe ka ne kasngi kerpang balayo kala ka Jongkari ti sensha ha ka Jingrakhe ba Shongkun ha NSCA mini studium pahams im nongpo ha ka ni kasngi la sakhiro ya ka jing shimbenta shit raham da ki paipa ka district i khana school Naki school ba pair ha ka ba uba Preston tensong sembut menteri rang ba ka jela ulawan ban shim benta kum ungkongsan ban penher ya ka lama lairong Jongkari bat ru ban shim ya ka salu ha ka jingya match pas ka bala shim benta da ki pulit bat ki khana school To take this leave now as well. Take this leave now as the 6th MSC Battalion Branch under the command of Armed Branch Sub-Inspector Shri M. Mawphor. Hai ni pasna ta hai ni And Srimati tu lah kau thai hai sini ready 1 2 3 thank you hai sini ready 1 2 3 thank you second place is back by hai sini wait tu play dan sasdang bat penyiar sispa teligi elektrik bus apo asdem arhajar abusan ban penduna ya kecingmi ketrem kali haki cakasor kasorkar kelas dangru ban penbah ya kecakat tenyut amarten da kaba pendudkam da ke advance bio mining technology kasorkar kadang wat ya gila kileti bat sedang ya kecik penhed lingsun apdeng ke Shillong bat kisorba kum ka Delhi Mumbai, Hyderabad, dan Bangalore. Lapun krek syat-syat, dan pentrekam no, yang kakat lingsun baljek, dan penyait lingsun sechelong. Lajan dep grup, dan penkrek yang kaplan, dan penbiang internet, syaman kisnong hake jela, dan kabak penbiang yang keyboard, jongka IT. Ikenat pakamsan jongka megala, telolong kitong, kibaka surkat katmu, dan kentiu ikaspak kapu jongka jela. Kasnen arajar apply katei kasnen jongki cing sesok, Aki punya iyo iki maret kami gala. Umat news pak metrik ton ki maret na kejala bentuk yo sing simrai sotrun kasiu bat sensar lalak pansalan bat saklen ki yo hakari masabar ri kumju kabawan ra kejikiu hakayo kokot kinogret usonyam tra sotrun namigala ula paunam ha haki yo ha Europe bat Middle East sispa andru teli ki processing unit Sispa sanko teli ki kudambu mar bat live usau teli ki kor pen kejak lalapan bu akleng ki cekal bakendong tam juga jela kum gajeng itu ya gajeng persyang juga sarkar bat ketiu ya ki mar bakeni inamegala gajela klayo ya ka second runners of trophy aka one district one product award aka atma nirbhar bharat utsav kebelalong New Delhi di self-help group jong kabegala yodon haduk saulak mut ki kenthe iai beteng banang kiu hakani kasnem balala da kacing tungshu sa syajar sanspa hadway teli ki SG tmai ki SG kenthe ki iai beteng bat penslur bat ai musim bat nok sunyam sekilat kamal jakpo bat lat ai kam hadi ai nong kedong kafanat animal husbandry bat fisheries Kilapan pemi ya kilat kamai cakpo ya kibabun ke nongsong snong ke jela. Apo kapikri mission ka surkar kala kerja. Lais pa andriu kunyo tuli ki kooperatif bat pelat andriu kulai kelur tengkala dep sam kukiram klemsur. Mentak don sispa tuli ki dari cooperative society. Haka jela kibadon hadu kumba sihajan mut kikot. Sien ansaseng sa sispa tuli ki dari cooperative society.
ringkat bat siaja sanspa mut ki producers members. Kasorkar katmu ban ketil ya kecik peni doka da shipo hajar menkripton. Da kabta kene sa arajar hatta kejakan don en sa bentuk apa ki pungri doka. Badan ajing kai ya isya hajar jadi kasan hajar mut kinungri doka. Lakbi lenti baka agriculture baka animal husbandry kinla bat peni laila di kabu kamai jakpo Pakistan Sdn Bhd. Nalor kini ban kongsan kasurkar ki juru ikatnat tourism mukalat bat kiti kayo tokot kami kala kan kelalong ka cekak jengok kai ka baponat tam hari India bat kajimi nakatnat tourism kanang kiu syapalat 10% jom ka GDP ka jela kasurkar kala kiti ya kajing sengkam lajong bat long yi kisamla kejela kinong aikam kum kajing itu ia kena kajing persyang dan sen kami kelak layo ika kusna top performer state ke national startup awards ka prime program menta ka kerjaan pelaksan hajar sanspa mut ki sama sengkam lajong bat aspa syukur keli ki jing peniat kam lajong niki startup